paneji no bututura konka noranguri yari we are the generation konka bwa suffocation ya movement urushango tucuri yusi tegeke myaka nkankaga kokuranka abana nkane bisha abo bantu ba Moses no ngatoro yuri ana cyangwa abanarya ku nominating Museveni anyway katubereke hwebyo bwenu ninyenda kubagambira Museveni akagambe bugamo muzakenana na za shanju bamwita ikintu cyo kuzaje akaba abashija bakabe n'ikigambo cyo kwita resistance national resistance ame national movement resistance bakamba resisting akari ibintu byabisheme kwa resisted at that time hazabaje ngo nibyo kuzana UPC ekere everywhere UPC chana hwati bakaba takubasa kureba ngo bigambe bembagamba abashija bariya bakabisheme gukorwaho babyete byo kuzana bo baje ngo naba UPC barwa kasinensi yona nyamurunga but there are things to be resisted abashungu bakatugiri hangaribi twazo madini politics ataraka ko bibina o madini kweta gubonaki o abakwate mbundo shangunwa mukabaka mbundu zita buryomwe umuserukara kaza cyaro buryomwe abantu biruka we had to resist that as a country njokura ni simera abashaka ba president Museveni ba muntu ba besije otakubasima no nabi there was a narrative to be resisted and I want to applaud them iheri abire ro bari hindura the superstructure ya state bniyo batandikireho badhindura na politics bazhindura bazitaho eza individual merit abantu ayirusi wani yongana ayiruso ko batera karu abantu bakabaranka king ngogo barangunwa inamaziba bamuzo mugongo bamutera karu barebo umushanga bishoye kongo bara umushanga karo bara umushanga mwicyo bamutera karu the first RC system yabandize tiyongeje na parliament itoto turubato nyongani ukora abashanga bamushega bamunta baka obegomba nyokuza kuba tracted to leadership na ba leaders abaye bakozereki abe bariho kugati mfite katenga ngo abana bito nebegomba ba MPs bahati tikole tukija kurugari yara hashonge nyenda kugambira ubwanyuma yo kweza kutambura n'ubwiro bwo butwatambwire uko muzako mu Rwanda cyenda na mwindomwe abashanga babesije abashaba bamutu bajya kuka by the way nututeka kugira bitwahindura eje yabe resistance na yenda kushake yabe yabirijiro ba leta kigambe cyo mbeta reform leta so reform hatu Museveni akakosa resistance against obote na group ye babura kutegereza abashaba bajya ngo we need to reform in fact babesije tabarakoze kigambo change ngo you have to change no bakane benda ku reforming ikintu cyabo because abantu babe bakirese bakucukunda hata abantu babetegereza na reform ejo ngo rutaro rutwirona hati abashira ba matembe bacara ba matembe nabandi ababyo 6 parliament bataho bakweta parliamentary advocacy forum kugira ngo guarding independence ya parliamentary abire yibe ibineti yeji baje ngo guarding the independence of the legislature abo ko bantuteka ku reforming ebintu bindi habo adamansi tubeje ko biroko bagende mbwene tubamaraho mbwene ko kurekeroho nyoni cyo kugambira ngo mwame Dickson nabandi abantu bakakwata politics bazikora ka investment tarho difference hati na business na politics umuntu kwata billion 5 ngo ariyo naza ko jekera abantu no kubajekera ki ena hakabaho ba brokers becyaro hatoza kusanga ngo muri sinjura ariyo brokers abakoze rendagano no mwe mbakunda nabandi ngwito tuza ku delivery ngogo muruka ntwendeze neza na ebyo biro no municipality bushenye y'inkuruga no mu district nahandi hatecho umuntu akireba nkadoroviko nabandi bije umwanya ogwe akongo wakageraganisa ngo naza kudeliverynga watwahika bamha center bamushashura hatu wakumobarayizinga abantu futera bariya no kubose to kubasa kwata abantu abakuza kwebembera ukajya ngo inoza kutwara billion ngo waguriza amaju hatecho kikatandika ryari kikatandika obu service delivery yafa obu government yahambwa na state kahambwa ba mafiazi hato muntu namangu yazo mu parliament naza kwindura budget taguza mu parliament kureta bintu kubereza abantu taguza mu parliament kugambarira abantu nico kurana n'abantu bari mu parliament abinji 95% na wababuzo tabwenje mu parliament bakucyenda hatu kukikire nico kurana batinana naki na joint campaigns because their mission was not to lead okwebembera abantu mission ekaze bakore byabo hatu bariyo ba facing reality noza kubabuza rubo rutaro so we must reform this country nico kureba ito ba PFF and I'm very happy na anti kugira ngo hatwera twakwatana hamwe tutukwenda kwiye ho state tujya ngo Uganda cyanyaguruke
abantu kunje bakoramba kureba mamba kureba ngo rwenda kwiyahwenzi rero bagenda babiha abantu mu cyaro ko kwa nogambo to potindiona wasangoriyo no kwihanga no mbwena hatu mwene kamba buze abantu bakakwata politics bazikora ke investment taro difference hati na business na politics umuntu kwata billion 5 ngo ariyo naza ko shekera abantu no kubashekera ki ena hakabaho ba brokers becyaro hata naza kusanga ngo muri sinjura ariyo brokers abakoze rendagano no mwe mbakunda nabandi ngwito ntuza kudelivering ngo muruka ntwendeze neza na ebyo biro no municipality bushenyo y'inkuruga no mu district n'ahandi hatecho umuntu akireba nkadoroviko nabandi bije umwanya ogwe ako ngo wakageraganisa ngo naza kudeliveringa watwahika bamha center bamushashura hatu wakumobarayizinga abantu futera bariya no kubose to kubasa kwata abantu akuza kwebembera ukajya ngo inoza kutwara billion ngo waguriza amaju hatecho kikatandika ryari kikatandika obu service delivery yafa obu government yahambwa na state kahambwa ba mafiazi hato muntu namangu yazo mu parliament naza kwindura budget takuza mu parliament kureta bintu kubereza abantu takuza mu parliament kugambarira abantu nico kurana n'abantu abari mu parliament abinji 95% na wababuzo tabwenche mu parliament bakucyenda hatu kikikire nico kurana batinana naki na joint campaigns because their mission was not to lead okwebembera abantu mission ekazo bakore byabo hatu bariyo no facing reality noza kubabuza rubo rutaro. So we must reform this country. Nicho kureba ito aba PFF and I'm very happy na anti kugira ngo hatwera twakwatana hamwe tutukwenda kwiyeho state tujya ngo Uganda cyanyaguruke abantu kunje bakoramba kureba mamba kureba ngo rwenda kwiyahwenzi rero bagenda babiha abantu mu cyaro ko kwa nogambo to potindiona wasangoriyo no kwihanga no mbwena hatu mwene kamba buze ami hata nabana banje nawe kurwara tini ngo baraguruza nindemwa na fize yangire umurwara mkikurwanje karwara yaende katini koza kumtora umurwara karaguza nesente tuzuro nabine ndiana na arwara no kubona akwere system yo kozereki norujaka rero kangira ngo hatu ngume ngo ni resisting. Then I must be resisting myself. Think of us like resisting. Kureka jinkutaba. Let us reform. Let us reform. Ruchumachona no yakwa political parties. No zakwa opposition. Na yene enda mu reform. Twena ntwetaka ku reforming yituri abihangari yitu. Ahabo kuba no wakwa nongorota. Eche kintu bakatse ne kampende ne point ejise. Chikaba homo Tanzania karema. Chama cha Mapinduzi. Revolution party karema. Bastama. Konkaje ngo bineta muri mtsiza kaya chikwete ebitano kebya yoje ngo ufite ka fora ifora izo rezo mutabana wawe mutabana herezo maharo mahareza ausiga hati bro boba babine direction hati jakaya chikwete yicherezana nabantu basitama cha Mapinduzi baje ngo tuteka kwindura aho kibakweta government konka twaza kwindura government ta reform ingira ki pate bahereza bato constitutional review commission bagira ngo turonda abantu abatine nziro nubo baratuyanga baronda Magufuli na timu bajya ngo Magufuli ronda timu yawe baronda Muchanga King Kogo yaronda timu ye era te mu Chama cha Mapinduzi bamha constitutional amendments esukuja kwindura government kuyari Jerome Party yazo mu government yajindura government ya hindura character state ya hindura behavior ya society Magufuli kuyabe natambuza nako myaka 5 yo mwana kanati I think nitekateka ngo akamwita no kumwita nico tukwe warebe ngo yirkanze wikirago kandi wowe ruhu aho mugutambwe naba wafa abanyarwanda mwarebana birukanzi yababebembeza ba movement abahigura barukomanywa kandi mwa batakomanywa murahi nibyo turento bagambira je no muntu akakora statement mwaje ati time will tell, time is a friend of everybody. Mwikirize ngweje sokuturu kugitamburira mu ekiri kugiza gutereza no bwiri konka kandi obwire wabukora buringwa torerebe cyece ekirwa kiricu ijo nk'abantu Rwanda urwa mukago uruhuire nubwo manyire ngwensi wikiriza ngwetamburire aha butaba impunity umuntu yagamba impunity no kugira ngo ibuto kwatwaho oyine sente oyine abanyabuzare oyine amani gawe ori nkambenti oyine mbundu Rwanda buryomwe naza boda ajwire helmet Rwanda buryomwe navugira right umuntu wagumurya right bakakutomera uri atakwiguza no mupakinga insurance iwozo mu 10 myaka 3 now tukashangurwa mukaga hyo muri bakito muganda abantu bona bashora kurugasha imwe kasha mukaga beyerere nguto batorotora amarwaro bakose asaso
over minister over president over yo sincerely what happened tukatwine president akataho MP orho yamutekaho sente namani abantu bakajara bajya mu ntumugaro amerwe myeze eshatu yajya ati tinguza garuka abanyakajara mwetebekanisi muri tondejo ejo niyo mutwarze ryo konkando reka ngambari yecu mukamanje movement kareta violence ekareta sento mukaruru kukitankana ya leta abantu butashoma yita civic education hamwe na political education abantu nabakura batari kumanya government ne yabo batekanya ngo bembeze no baraba yambe bagarika biti isazi ryo kuronda bebembezi urukorota yiha sento umwani ninga yabaye no munyabuzari agurika nyoni imbo mwebembezi banya Uganda ho mu rumwena mwamutetereka nese kandi mwabara kukira myaka hari hemshemeye gukora mu kiryo mu nsomo kugira ngo tutakaguma turi yusu ngo korige ya kigamba hateri izo bana batukoratire tubakuma politics tubakuma n'icuru tubakuma no kufutura now what a country abantu myaka kinana baheza kufa Museveni ni myaka gakinana n'etano president Museveni nanka oriyo mushija akata kwasa na kusanya gatabuza afite kona kinkumu Moses Ali bakamuretera nomination za unopposed umutoka hati unopposed yo tatiro kinkumu eyo ta signingire eyo tashoma akwata kashoma mission negateraga now sincerely ona unoto ahituzoma movement aho mwashika ni mwabato barumu kuza kwijja bagomba no ho barugire cyaba naboninga kugira waho oyisiro myake nakamaze ona tonde kakagamba kano twita eche kiri singiro nawe I'm happy and mumanya abakama bo kwefura bakama kuchimwe kino bwire bwacho isingiro itwe bintu biturwa nibikorwa yo omwirimo isinjo tibikiriza media tibikiriza w'amahurire esimu baje kwata nkeje kwasire byishari negenda te kufunika but now I'm happy hata abana bekozere muki omurumo kandi ni isingiro yona it is not isingiro sausi yonka orutaro ndutandikira hari isingiro no samani hoga kurga embunde gendeza bukangeza akahi and abahurikiza bench program isingiro abantu baturamba kandi ekintu ani kigamba doroviko mu hakanisa buri omwana ndabanza yahikwa buri omwabanza yahikwa abone kureba and taro kintu cyasasize omu last elections haba yentari isingiro abantu bafa bagira bayeta president Museveni bamutwarankaye hari yakacheka bamubi president Museveni cyansasize abo kureta utari isingiro abo kuretera abantu nibafa ngo abo kugira at the end bamuyibira karuru ngubashangaine 94% ejo nibakiba abarongora nabahemyanyu mu government tuire tutari happy nakachi kuba kibaka mutaza mukota orabenka mwana tu wozagire Madison otajya turiyo mu opposition kujya nguntu akanisa government turiyo mu opposition ngutereza ihanga turete kintu ekiricho akana bible ne kugambira ko kushomo Proverbs 29:2 ababiki bategeka abantu baboroga abakirire kubategeka obusinge butaha so Uganda tegeki wababi tuborogire besi jaturana ja Dr. Besi je ngwihangaraka kwato otabazenkai amako judiciary ne yabo parliament ne yabo executive buri kimwe cyona ne cyabo obushoborozi no bwabo embundu ne zabo buri kimwe cyona ne cyabo to ine ho kugira abakwiba hakaruru nibo benyi nabo kwenda kutabaza enari tukujya ntwanga president Museveni ntwange korambi mwanchama na rono kokozire abantu tubakurongwi yuno jaba atarobo kwesimba nanyenda abantu bakurongwi kwakaba kama abo kutunyiso mbirizi bakiza neji government omuntu ayine myaka 25 mu government eji ni minister ne MP konka bukizo mu karunu wakurete mbundu mukizo mu karunu wakurete bideya byesen mukizo mu karunu nibo bagaba t-shirts mwani wogabire kicyama na rono yuno jangu tukundire busha iwe cyama nabo ahubwo kinore nabo opposition tukwagira you think tukwagira abo kibina tukwagira abo ibikorwa byawe and niyo Uganda tukugira bakinga tukufani mukirya abana bato muri yo n'umushisho obwiro mbintu bitari mu makuru atkamba buzi tango doye kintu cyakoze ro mukaruka ahwire mukamureba hayiza ya leta ho violence ya leta ho ki mu mwina masukongwe shahezi ndwara abatereza
mureke tubaba amazima ibi byo kujyana umwese no manku bire tango doi makerere na violence yawe manya wangamba tango doi ureba violence. I was at the university by then. Manya kamba gambe chiyo chitera ina remwamu ebyo mukubiha ma president Museveni yiza wenka yiza we oba tuburungi mureke kweshera ko president Museveni unumwenda mwecho kuri mugamba mazima ko kebyo kweshere ko muntu muri yo numwitiha ijaho tukareba karuka kawembe and mukimanya ngo generation Z tabukiri mukareba abana bakawembe kubemba rwana nembunda ngo abana ba opposition imana bikibiki mwene hati ekirisinjiro sausi ebirisinjiro kamuryo mukaruka primaries hati numwenda kubiha kandi n'abantu ubu numwenda kubiha n'aba FDC president Museveni cyakutuye achakwenda no buhereza service delivery konka service delivery kuza kugitunga hati mbe ni ndeba abesimbe mukama asimwe hanga kanyamba yakanyama karuru ka primary stinkaru konka noreba umuntu ayesimbere hinkwenda kubagamba izina konka nagambira abantu ati nyoni nja kubakorera iki neki aywa kumanya ngo hariho manifesto ya individual kweka tugenda manifesto ya party kureka pate ine manifesto yayo y'emyaka 5 eyituru kugenderaho kuya hiyo wazo mu office wagikoze sota numba mu ba driver Dickson babahereza motoka bus kinkwenda kujiga babasi nteneje kinkurira betongore karango konka bakwata bus bakagitaha bakahereza mu gice bus bakaharuna bus bakahereza sevimbe bus na polisi bakamuha bus bakajya mu muze Kampala na twayikoko bakamuha na Senex mukuza Kampala hariho ravuge kubi hariho ravuge je hariho norashire yo mbwire hariho notorahikeyo hariho nerafero muhanda so hariho na norajuguzi for your information so mwe n'abaturikize ngenda mwetegereze bintebe itwe leaders twena ngo kuturi it's okay akakwateke nanukwa kuza kukorengana na PFF na ijukaje history na ijuke nyuma shana abaturikize kumwe mwewe aba benyine hatabayi nabari nakorengana nabo omukaruru ariyo nashohora bakana bagira ngo gunuwe moro bakumutera benyine oriyo obaye bine okitinisa oboy amuriya power hatyogo ogakatware sente zo kweta date money ivo money bari munyetegereza so hate shaheji yahika hati timu yagarika yakwatanisa mani nyenda twege muki bobo wayini mnyano wanje cyagoranya rigirisingira ufutuzicaraho origire kumureba ubona mpuga uyabira yini hatorebere nanka oriyo mugezi wa Kampala no nsereko ari kujya ati no atkando go bare togu atakubasa kutegeka Kampala nana ha so you see ebe bintu tubyetegereze tumanye ekizubu niki ekizubu no basa kugira ngo maybe nabaye naremo ekizubu basa kugira maybe ni nupu ninga PFF ninga FDC no menaremo niyo yumbutegeka ekizubu kitwine mu Uganda tukigwa kumanya ngo bina byo butegetse bitwine byemerira aha musingi gwa individuals turarebera principles z'ibibira principles z'ibibira zigamba principles z'ibibira zigamba kine zigamba ABCD munyano wanje gushomera amateka namanya principle hati principles tuzuro turya interests at interests aron gakorera interests ngo kandi ogwe yagamba kuri hati ya munyano wanje ugonshitanya arabaje kireteze ukandi hatogwa shikire kuri girira ango yoshitamo uko kucireba ekindo kuciri so nindeka bwana Dickson abaturikizi na twena ko kuturiyo mu Uganda buriyo muri yo position yarimo tuyambiri yange agongo garyamaza umunya nabarra aba NRMJ ndisho ture ningambira abantu bavuye ngo cyane turi mu politics nyowe no kwakanise nkorandi nyo mwisho tinkakanisa Museveni mbani nkigamba aha ko muntu tinkakanisa NRM nk'ekibina tinkakanisa government nimpakanise nkorandi ayingu gishanga hona hate nkorambi abaturire bateka ngo yerahare kwe bashire hihi batandika kurra tokutekwa kwijo mu opposition enkorambi hakanisa hori itwo twabire tuyum activism twachagambira abantu ngo tandishara hori okorese choine start where you are, use what you have, do all you can and sustain the endeavor. Uhindrem hati na uraba kugamba ngutango doi ngutakubasa anu wari kubasa yuwane no mwihaho ko rizire wana bamwihaho uwamurese no wari kwenda
iwatamura bize matine shakanse cyarukora ncyarukora iwe kibina ne cyawe ekibina cyane bukine mukama wacu mukama wacu ashemererwa mu nkora yatango doyi deri uza kuzaharura yosti ko tango doyi numubi nuko kenare mutango doyi numurunyi bakamuya makerene bamumanya bamanya ngo amateka kuza kumuhugu nagabasa kandi ko yije yokaro bakamuterera karuru agabasize kandi iware mukama wa muhiro murumo na complaining uwamwa pointingire yono manye barahi bamuhire ebahandishiremo Leuza hoze kuhereza amakarangira Tera tugende ejo message yaki ecya kabiri nozo mburuhuru umuntu nagamba nyonyizire kubingananga oyizire buhejwe kwesimba kubinga mwijuke shene covid mwijuke no mushwija mwijuke no rukorro mwijuke no polio ekikureso mukaruru nenshi nukuhereza abantu washanga ngo umuntu nazo mukaruru atine kigendererwa ayizire kubinga ayizire kurwana ayizire kureta entaro nizubaho omunsi omukamba gambere cyo rukubana cyo rukusharura n'ekiragiro cyo buhangwa n'ekiragiro cya ruhanga it is both a spiritual and natural to kubasa kwingo mugusha ukasharuraho buro to kubasa kuteka umusheri ukihore bitoke nga imwe bakureta entaro numwije kuzisharura uko yimu kugamba hantu hinji abatandikire y'entaro bariho bazisharura baturana bakoresa kurwana hatukubeye hindukine abo kuba abakwebembera bakabegesa ngo kurwana n'ukurungi no shanga umuntu aha aho nagambira baje gusaba rwani atera ingaro umuntu no mutera ingaro ngo nisaba rwani tonga ezo muresire nanda kuzitereza ningana nda kuzikora konkagize tukuna kuba MP nkabo mugiga kuna kuba kansara kuna kuba chairman hata genda yiguze sente atom project ajati nonda kunyitere sente yes junior problem ejo nonda kunyitere sente nakweza abo ko yihe project atire sente ze deba hinabe nagambira abantu ati ngwasaga kam primary zavwe atumwisha kanyitere sente kandi azirya atererizo mu primary anyitere sente ndukubangona nakwate bendera nakakanansinga atumwe hati nyakwira ka independent atirisi azito murundo gumu kandi nzito zafire abo kuba itwe buheju izeri bareke territory very good aba buheju nibamanya ngo takwebembera kibina nihebembera umuntu nabwo icyo bibina byege mu mwakuronda abantu murondogo uwabantu barakunde oyisimbe tabaramukunda yabwo koti yajuye ninge sati oyisimbe oyemerire muronda bebembezi abarmensha mubahe bendera